Spau bila anglesa. E a cops mei che poderem pensare. Ah, maldizion los Britannics. A partir de la restauració qu'ei una invasió vertadera, que caudise la beutat e el clima dos Pirineus qu'ajudaven hort. Que en segui de casa modes e practiques típicas de lu, tenis, polo, caça au cur, equitació rugby e de segur lo golf. Quan si parla de tascat, n'y a pas a torse briga que són especialistes. Mais bon, que són arribats amb aquesta toute petite balle e lo club, quin vols ha d'abaco? Proviste que s'amuixen a Pau e a Biera auràs d'ugave una trupa de capulats qui trobava l'endret just com cau enta crear il golf. Lord Hamilton, los coroneus Hutchinson e Anstruther, lo Maio Pontifex e l'archidiague Sapte, che pausen las primeras taules do futur Clubhouse e en 1856 che inaugurat a Pau lo prime golf continental. Che hu eveniment a cosegu, mes a che pensaven? Cus avem esperat enta jugar? Sus aquest terreny ale dat meian que si haseben au joc do mai, d'abu o bol pesuc de bush tumat d'abu maiet de boes. Ah, segur, n'ei pas autant raffinat. Bertat, carro gagnam. Mais bon, t'as dit la vertat, qu'em totu fiers d'estar los purmers en cau carrer, donc... Anem, mercès aos anglès.